Ka Glimpung Yakob Pinher kali haki surakti bat ki khoru khoram balatip kum ka 6 ahor 4x4 off-road challenge araja apusau balapin long da ka adventurous hinyo trap off-roaders ahor kalapoino sha ka bakut hinden kesngi sajan hakar sati pak umtham hari boy hadian bekinongnya kali na keleng kari khasi bat jaintia bat nabar jilla kilawan ban shimbenta shirhem ha kate ga Yakob ngadu ki kinthai da ka bakrnyom ye ki kti bat surok khoru khoram kum ban chupin kan mau katai ka limpung Yakob nya kali kelas dang nadu ka shpotrik risau bat lapin kut ha ka khat ar tarik risau bat da ki hajar ngut ki pat ba nong pet kai kilawan ban saki ha katai ka sngi pin kut jong katai ka Yakob balapin ye khun ha ki light li ki kerdan kata ka stock category modified category bat pro modified category ya katai ka limpung lawan mat pindap perda de uba MB tongper EDC ka ribhoy kumukongsan ha ka jingdon lang uba Damian Umdor presiden ka ahor ba Ferdinand Jarin secretary ba Ferdinand Kharkamni vice president bat kiwe ha katai ka sngi ka jingpin kot ya katai ka limpung na kalyang ki bor pinyat kila samru iki kusnam shkinong job da ki trophy bat ka song pisa Menin ngaya semua pas kini menurun akal kalenda. Baru satu India trip tanggal festive season nyom sedang nak puja. Direp puja kawan pengikut dem dan mas yang terter. Henry ngaso bakal ni festive season menta kan zamno naka ahor. Kini jadi sedang dalam festive season. But habang festive season, kamut kapag nagiging mga Henry,
Habadan kini ke tourism kairat ya ke tourism ke Jongiru. Habadan ke tourism tuan si tourism ini ngiru yo ala ban kamai. Tinggal itu play ya negara ya tourism department komen negara kabaran hilang ban yang kita program. Baar tamliat ngai itu play participant baru kini dinyele kuat kalau kajinya pun kini kalau makai itu kajinya mungkin tidak pun dan kuat dia kena kinya ini nyele hilang film dia pun dia lei tak baru tak buju balai. I want to congratulate and thank our friends and participants from Kerala and from Assam and from the other states. Thank you for your enthusiasm. Please take the message of our to your respective states, and I am sure you will publicize this, and next year maybe we'll have many more participants from the various states of the country and perhaps from the world. Let's make this a national event. Bakato, ngapa ini berbentuk di kerbang yang akan boleh bakato, kedisiplin, ya kini nongkanya, ya kini program. But kamlang yang di ipa kita support kita ilang hadu ani bagi. I bring keberpan yang di perotan. Tanya ini kindo yang Rajustem ngingit pa Rajustem kandang he Joshua. Berdedige kesan ini dalam job.